to baniraga ibintu bitu batuma kuroga ngoma ete ochimotwe mambi tata nyasaye karasa nyasaye wa ikano 2027 bone ke atwa akore ibintu nyasaye atoire ole kingike to mugambi oriyange tiago tebi ni chikoni nchiko kana chikoni ene njentige tabagari nije ndo abono ya ne chikoni ya njentige inole modai ayamu girago mukwanera ayamu one tago mukwanera Botabori boige noerega nyaramba noerega nyataro abantu bakomboliga yamagendererari tari kombolinga akino notaete ntike ntera matera ko noenga sikana rebe oyo ikino punta etentera bongotera kusaigo twalige ranacha matanga na kwa sikana rebe taikalas ekiaga ngo kwane ekyo na urwedi tebi etipara na urwedi inaruka nere yachire ukore bintu bitu ndo chete bona ninkari bona mwake wali shito ninkari bona unte kwa mokore bona mokore bona Bona mkulele nani usipo chifu ipiga mongo le kingi mongo kole bona mongo nani muja ngose kera bana piga hapo ni mongo ate my friend bateya bantu ke ngose bana wale bana toka kama bichiredi hata niliona jamaa anyway wacha hiyo taongea deputy president kiwa moda kama bichiredi osoro moteya akore nche ningo ate mechando ndo kukura nche tumba mechando lakini mwana ni to ona kukumuri moria lakini nche ndega muina ayonjuka kenye ngima oya tokoranga na kenye ngima tosoe lakini musayo mosoro manyete karwa ebara ani trabe tage kona na kyo onkonya nganye esekali yita etaye kona kimbekiri chibesa honestly wale to